wekere wenga urere okeniona medeko wegekone jaba shamedeko jaba shamekwekwe wewekenere forori wake okireteki mekegela. Mwirori wa Kameme TV nitwacokereria nigetha tuthii na mbere na ndereti ino itu na SMS yorona hau ya Kameme TV no wandike ndumiriri na nigutukinyira ona kana utume kiuria giaku kuri kiengei@gmail.com nigetha tuhote kugia na mwerekera mwega wa ndereti ya muthenya wa umuthi. Pastors kuradu aingi makoretwo na kimako kuigua ati nigukoragwo na niho tukugite ntukwambiriria nigukoragwo na partnership tukeheria marriage tugatigia business partnership tutekuguraria kihiko giakwa gatagati gakwa na mutumia wakwa. Uhoro ucio ni possible ati mukoragwo we business partner wa Pastor Jane na mutigurarie kihiko kianyu. Kejuge atiriri ni possible na undu ucio hoteka hindi ya moya biashara yes kindu separate na kihiko kianyu tondu ungia biashara ati umioe tari kihiko yes. ni mukumithukia na hindi yo wokira kiroko urithia biashara yo tari mundu wandikitwo ni biashara yo na mwina CEO na CEO ni biashara yo yes. na mwamihe gitio mukona ni murathi na mbere tari uri he shukuru tukoragwo nayo na etuko ni partnership oko ni responsibility ri ugakora mundu ena responsibility ciake otorio ngiroka wira no karuta wira na gitio mathaa maku mawira no mari ofate uko kiuma mawira macio na oko ni kuri horari hore ukarihwo ni biashara yo no ti kwiyora besha anyhow tondu hau ni wonaga biashara cia family ikigwa maita maingi tondu oko ni mwene biashara igate account ino ni yakwa anyway kogo uguthio rute besha urenda na hau niho biashara andu moka maka agree no kone mundu urenda besha kuma wira-ini ucio ri ni mundu agathia getia ta advance oko ni gukomba ri ugakomba kuma biashara iyo no karihaga tari biashara urariha yes. no muingiria uhoro wa muthuri na mutumia ati no aingire hau agwa koya shiringi 50 500 agathie nacio kuria kwenda biashara no ikugwa no njugi atiriri muthuri na mutumia no marute biashara partnership ne kure ne thereme magihuthira mitaratara area ifataire kurumirirwo thini wa biashara. Pastor Jane hihi mwena wa mutumia uhoro ucio no ukorwo wi noritu ungithingithia kihiko kianyu gukorwo ati we mwena muthuri no ni partnership muri biashara na mukamekua ta partnership mwe biashara ine ni biashara no moingira ngari yanyu mugacoka no muthuri na mutumia mukiinuka waine reke huthira example ito ni hede atu shukuru mutari to reke muta Mr. Kimani niki niguo mutwe wakwa ri wikare we set ati haha ni wira-ini turi kogo igiwa mwana mutumia tutikona thina by the way hari hagira thina no ti ithuiri hari hagira thina ria ndanaigua atumia ingi ni haria mahinyagirio financially yes. mutumia kaiga ndurite wira-ini no ndirihagwo gwiciria mathina maria marehagira atumia ni meri either gutura wira-ini na ndurarihwo kana andu a muthuri ko introduce wo vice versa na andu a mutumia kurehwo wira-ini marute wira kuni ko ruhajagia kurehe githingithia otherwise atumia mundu angiona ni wira witu mutumia ni ekomitaga na wira ucio gakura na gutire kindu kiega ta hindi ria muthuri na mutumia maiguanite reke turere no biashara no igukura na ithuire turerihanaga mushara na hakwa atire no ngiora icira uri ungi. Pastor Julius hihi no kohe mwiroreri uruga atiriri nie hihi ndaneririria kurutithania wira na biashara na mutumia wakwa na matire mahitania ona matimena ine ona matire bara no agetigira haha management ni ya besari hehe akarora kona ringi okone biashara muhingurite no nginya account ringi ikorwa ari imwe ya bengi gwiciria hihi handu hau no hekiraga andu guoya hihi kejuge atiriri success ya biashara ya muthuri na mutumia ri yukaga number 1 atiriri okone besha mukamenya ici ni besha cia wira mugacoka mugakorwo na mushara agiko mushara ni moiguana no ko ne 10,000 ri mwisho wa mweri ke muthuri ucio oe mushara wake mutumia ucio oe mushara wake
na mwacoka muciiri mukaplanira mushara uyu no maita maingi ona biashara citu ri ukona mundu aingira gikabu-ini kia biashara akaruta agathia ageka shopping kwandika tondu eno ni biashara yanyu ukona mundu ucio ni okira ena bata wa ngari akoya mbeca haria wira-ini agathia akagura ngari no ndahata atiriri biashara eno ya gwari ni nyue eko affect koguo njuge kwe muthuri na mutumia no murute biashara hamwe no muhaka mwikire mitaratara ya kuga atiriri mushara wanyu ni wigana atia na mbeca okone account ri irerutagwo atia na gutire mahuthiro ma okone na accounting metagwo drawings kana cia personal use okone personal use ri then ikoro irarutwo mishara-ini yanyu na hindi ukona biashara igikura na ndikagwa otherwise nikiro na tubiashara twingi agiko manjiriria tukagwa tondu mundu araga twitter handu arikagia guoko karuto mbeca iria arenda na hau pastor Jane agweta na njoke tondu twikarite ngaigua atumia ingi magiteta ri ukaigua muthuri ndarenda kuruta kamushara akaigero ni biashara witu akithwe turakuria kengwire reha mutumia ku kamushara nawe wirihe kamushara mwaikara muci uguo ri ona ni urikena mugithie wira ucio tondu ni murionaga ugikura tondu ni uramukenia ni uramuhe kanyamu no waga kwihe kindu gitagwo reward urigwaga ona ugikua ngoro guthie wira-ini ucio Pastor Jane kuri atumia mauga atiriri omanogire biashara-ini yao tondu ringi mathie haria mahingura nduka muthuri eguthie mahingura nduka ri we acomoke riu mutumia akonaga ona akirihwo ri akonaga ta hihi aturitagwo tari ngombo undu ucio no urage partnership ya biashara ndagika rucine tondu hau niho njuga giteo ni kibataranite ati muiguithania maya nimo mathaa ri aiko mundu ni kumaga imari tugaga atiriri tatuira waku ta vengi no vengi ndungingira ume ugu kana corporation oyo yothe ungiutu uguo uhe giteo wi muthuri ri ni ngiuga especially tondu athuri nio macomokaga kaingi ni ngiuga hau niho ni mukota gukura no kungituika ni muingira muthuri ni igahena mundu ndirenda kuona o hindi ni mundu ndirenda kuona watigirwo wira mwisho wa mweri ugakuria wira ugakora ningi no gahinyiririo undu cio ni garehe thina muno na hena kaundu kangi ngwenda kuongerera Pastor Julius gekugite na kuu ni gathina gaitwo atumia othe he gukane accounting ri he hamwe tuhinyirikaga no rimwe mundu ni ururie kivuga no kona kihana gia kimwana kiria gi primary no kaundu ndaneka ugakora hau no aruta ciringi 200 no na kivugana mundu ngenehetukana tu stocking twakana ukaruta 100 ugenetukina mathaburia ngatokia mathaburia na ningona kina bata no ningenda kwiratumia tondu na gathina kau tondu amugerie ruthina githi citiukire gwitu akajiona ko cio kire gwitu citiuma ndarire kaigua hacitwo ruge one ngurengwo mucara ndarengagwo mucara oya ukandikirwo aria cietagaga mwisho wa mweri ngarengwo kamuge thaburia ino gakirugwo mucii mbura no wa mwana I agree no gwiga ni bata muno niguo mutikagucanirie ri eterera kinya mucara waku ukaruta kana muka budget ciana ni kuvatara mavura na kwina heho na tondu nie mutumia ni njoroge wa mavura na ri digera icio neni njore ndagia iratu ri digera icio ni tu budgetage otherwise ke no kurugame wega Pastor Julius andu kugwetete anga ni Pastor Jane ugwetire uhoro wa personal interest ati ni ndambere ni twambiriria partnership rigi twiga nduka ya thifea na mutumia wakwa no gakoraga andu aria othe marehetwo hau ni a mutumia na aria kana aria marehetwo hau ni a muthuri kana magatukanio no matiguanaga kana ona kana me hau niguo na hihi we ni wenda freedom iraihaniririe na kwa Jane nake Pastor Jane arenda freedom iraihaniririe na kwanyu how do we manage that thing your partnership ya biashara ya muthuri na mutumia kejuge atiriri he andu meka biashara uguo ukona ni ma invite andu a mucii no muhaka o uria judge ni atiriri mitaratara mundu ucio ri abateire gutritwo ta muruti wa wira wa kawaida agikorwo abateire gukorwo agikinya thaa 2 ndagoke kwanjire kugatiriri we ni uyu uria ni arekiri ati mami ni araurite hwai ajire kuheana excuse hau ugu abateire ku report wira-ini otoria agi report wira ungi na haria hathukaga maita maingiri mawira macio ma kwandika andu a muciri manjagiria kuona ta uramaingirira hindira watuika strict na rimwe wa ta muthuri no kome tuge mundu ria wandikite imite kwa
kwa mutumia mutumia agagukua na mathire riu wainuka muciiri ukona ndarakena koguo tukaiga atiriri angikorwo mutikota kwangiri uria mugutwita andu acio mwandikite akuma family ri then avoid kwandika andu acio. That is the best way. Yes. Tondu otherwise ni harikaga ukaigua atiriri maita maingi uria twanona ukona kurikiririo kwa mundu ucio ri angikauma wira ri no ukaigua ndeto micie kuria gicagi ukaigua haria matukuaga ta ngombo ona mekirithagia nyama ithu tuhegwo mucere na mboco maundu ta macio moka mareherwo na njiri turiaga na nduramenya ati mundu ucio ni umwete mucara koguo no mwaka either hakona very serious balance. Yes. Kana o avoid kwandika andu acio woe hinya wa wira-ini kuma na nja handu mutekuhutania na andu a mundu hihi andu a mundu matigukenja kuga ati mahingurire wira na wira ucio ndututeithagia makigire wake maundu macio ngwiciria nimo mathiaga magathukia ngwataniro ya biashara ya muthuri na mutumia. Mwiroreri ngwiciria maundu maya ni maragwaka na ngehoka ati maundu maya ni wikarite thi ukameciria nigetha tuhote gwaka muthingi murumu kana financial stamina ya micii guku ni gwa Kameme TV ni turacokereria ikarebe ukenewe thekere wengaurire ukeniona mitheko wegekone jaba shametheko jaba shamekwekwe wewekenere bururi wothe ukirite ki mekekele